वर्तमान मंच को स्वागत करवा आज ट्रेंड जहाँ को आपण मैंने मोबाइल स्क्रीन रे देखुले वर्तमान से आसी आम गाँव में पहुँच जाइए आपण मैंने गेस करें सब कई नुहति अनेक हिट्स केतबेले आल्बम गीत कथा कहतु कौन सी शॉर्ट स्टोरी कथा कहतु मोबाइल रही यूट्यूब चैनल माध्यम आपण मान दिल रे राज करथिबा सही कॉमेडी बादशाह आम समस्त अति प्रिय गुलुआ भाई आसतु गोटे जोरदार करताली सहित मंच को स्वागत करवा आज अतिथि आम समस्त अति प्रिय मिस्टर गुलुआ ऑन स्टेज प्लीज जोरदार करताली टिके दियंतु टिके कंजूस करंतु आपण को माटी पे अरे बांगालोर थार बालुगां जाए समस्त मते कहंती मु खांटी सुना सेतिकी 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 नाली आंबो रही जाओ भाई टिके हल्के की इको टिके चापी देबे हाँ कि पवित्र चिंताधारा भाई कौन चढ़ी गले जेतक नाली नाली सार्ट पिंधि आसछंती मो भाई माने से माने को किछि कहबिनी खाली एति कहबी ई नाली आंबो मुझे देखीदे केते संख्यार आपण मैंने आसचंती हाँ भाई आटा बंद कर माछी पशिज एमती अन एपटे भाउज मैंने पूरा केंदे केंदे एपटे भाई कौन मन दुख कौन है घर संसार ठीक चलती तो कान रे पारा पर सुलसुल कर बढ़िया मजा लगे मांडू पड़ेला ताले सरकार कहवा गोटे मांडू योजना करा निहाती गोटे मांडू योजना करा से जो दांत गुड़ा भाई सफल खाई कौन कलोनी ना कच 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 कर सफल गुड़ा चोबई दी मत लगला 2 बस्ता धान ठिया ठिया चोबई देवे छाड़ छाड़ स्वास्थ्य क्षतिकारक पाउच जदि सफल छाड़ पाउच जे ड्रग्स टिके टिके दियो नहीं भाई मजार कहती जो बड़े गरम एपटे केमती होची गरम गरम केमती होची गरम के बहुत जोर विश्वास करना भुवनेश्वर हो नहीं भितर किसी पिंधु न बोधे से गरम हो नहीं भुवनेश्वर एते गरम होची आत्मा छाड़ी गलानी मत लगुच सूर्य पूरा आसिक यही भितर पशिगले एते गरम होची गरम है असुविधा किसी ना मो भाया हेल्थ पिलांकर 2 जंग खाई एम चलिए सतरे एम चलिए जेन लोक देखीदे एम चलिए पुणी लोक पलैले से ये कंफर्टेबल लुंगी लुंगी ना धोती जो मैंने पैंट सार्ट पिंधिक आसमान कौच धोती पिंधिक आस असुविधा किसी ना इाड़ू गल डायरेक्ट टेबुल फैन आगे गोड़ लंबे देल शोल पवन बाजिला सुल 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 मशा जदि पशिला सी एमती घूर्णिबलय भितर पशिब ता जीवन में बाहरी पारिबनी इाड़ू गल डायरेक्ट बदाड़नी शोई पइल काठू 5-50 धार नहीं टेकी दियो असुविधा किसी ना 1-2 लगिला यही कर दियो नहीं लुंगी कंफर्टेबल पैंट दे पार कि मुझे गोटे ये तो पूरा जंगल भितर आपन यात्रा गोटे टोका को पचारे मुझे भाई जगह कोणार्क गणनाट्य कौटी पड़ी मत देखी देखी आगे गोटे फोटो उठला भाई गोटे फोटो उठेबी ता यही भितर मो मुह असुविधा किसी ना से शलार काख जो भाया दुर्गंध मु चेता उड़ी जाती माने यही प्रकार खरा दिन गरम होची गोटे स्टेज को जाइली से स्टेज रे कौन मीठा पिठा खाई खुशी गला ना भितर अच्छी आम तो सब सुराट किछि किछि असुविधा लाई नहीं तथापि खसीगला कथाटा अश्लीलता आड़के जीव सब तो सुराट भाई कटिंग आउ फिटिंग आउ टॉकिंग एवरीथिंग पूरा माइंड ब्लोइंग नुआ नुआ बाहागर होती बोधे लाजे जाउछंती भाई लाजे जाउछंती ना ना भाई स्माइलटा बढ़िया लगुच सलमान खान स्माइल भाई का स्माइल पूरा एका भाया लाई सत्य ना कण भाई ना भाई गोटे स्टेज को जाते एपटे भाउज मैंने कौन गुड़ा को जाकि बस ना कौन
କ'ଣ ହାଇ ଫାଇ ମାରିଲେଣି? ଭଲ ସବୁଠି? ଘରେ ସବୁ ଭଲ ତ? ପୁଅ ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ହଁ। ଓହୋ ଏମାନେ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଆଉ। ସେ ଭାଉଜ ପଛପଟେ ଏମିତି ହାଇ ମାରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହାଇ ମାରିବେ ଲାଗିବ ଡାଲା ଅଟ ତା ଭିତରେ ପଶିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଛିଙ୍କିବେ ଘଣ୍ଟାଟେ 3 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ଟାଇମ୍ ନେଇକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଖରାଦିନେ ବସିଥିବେ ବସିଥିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେ ହାତ ଏମିତି କୁଣ୍ଡଉଥିବେ। ହଁ ହଁ ସବୁ ସେପଟେ ସବୁ ଭଲ ତ? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ 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 ହଁ। ଆରେ ଭାଇ କଥା ତ ହେଉଛ, ଇଆଡ଼େ କାହିଁ କୁଣ୍ଡଉଛ? ଏପଟେ ସରିଗଲା ପରେ ଏପଟେ। ହଁ ସେପଟେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କଥା ହେଇଥିଲି ଟୋଟାଲ ଆଗ ପଛ ଏମିତି ଚଲେଇଥିବେ। ନାଇଁ ସତରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ଭାଇ ଭଲ ତ ସବୁ? ହଁ କେଉଁ ପଟେ ନାଲି ଆମ୍ବ ଭାଇ କିଏ କହିଲେ? ଏଇଠି ନାଲି ଆମ୍ବ ଭାଇ ନାଲି ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛନ୍ତି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଆକ୍ରମଣ। ଭାଇଙ୍କ ପର୍ସ ଦେଖ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି 2ଟା ସଫଲ ସହିତ ନିଶା ମରଣ ଫଟୋ ଥିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଇ ସିଙ୍ଗର ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୀତ ଗାଇବେ, ନର୍ମାଲ ଗୀତକୁ ଏଇଭଳିଆ ଗାଇବେ ଆପଣ ଚେତା ବୁଡ଼ିଯିବେ। ସପୋଜ ଗୀତଟି ଏମିତି ଅଛି, ଭାଇ ଟିକେ ବଢ଼େଇବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହାଲକେଇକି ଗୁନ୍ଦୁରେଇକି ବଢ଼େଇବେ ତ, ବେଶୀ ବଢ଼େଇବେ ନହେଲେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଗୀତ ଅଛି ତତେ ମୁଁ କାହିଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଜାଣେ ନା, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଜିପାରେ ନା ତୋ ବିନା। ରହିଯାଅ ମୁଁ ତ ଥାକରେ ଥାକ ଦେଇପାରିବିନି। ଗୋଟେ ଗୀତ ଏମିତି ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଏମିତି ଗାଇବେ ଲାଗିବ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କର। ତାତେ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖ ମୋ ମୁହଁ କୋଉଠି ଅଛି, ଜଙ୍ଗ ଅଛି କୋଉଠି, ପାଦ କୋଉଠି ଅଛି। ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଜାଣେ ନା, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଜିପାରେ ନା ତୋ ବିନା। ଦିଅ ତାତେ ମୁଁ କାହିଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଜାଣେ ନା, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି। ରହିଯାଅ ଧୋତି ଖସିଗଲା, ବେଶୀ ଖସିଲେ କଥାଟା ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆଡ଼ିକି ଯିବ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଏଠି ଗାଇବେ, ଅଧା ସାମ୍ନା ବାଲା ଲୋକ କହିବ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଜିପାରେ ନା, ଜିପାରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନା ବାଲା ଲୋକ ନ କହିଛି ତୋ ବିନା, ମାଇକି ତା ମୁହଁରେ। এইভଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଭଳିଆ ସିଙ୍ଗର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ମଝିରେ ମୋ କଥା ଠିକ୍ ଶୁଣାଉଛି ତ ମାଇକଟା ପଛପଟେ? ହଁ ହଁ ମଉସା ଯେତିକି ଜୋରେ ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ମଉସାଙ୍କର କାଖସନ୍ତି ଚିହ୍ନରେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଧଳା, ହଉ ଧଳା ପୁରା ମଇଳା ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଏବେ ଗୀତ ଆସିଥିଲା, ମାମୁନି ଥେଇ 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 ପ୍ରେମରେ ତୋର ପଡ଼ିଯା ଡାର୍ଲିଂ ନାଚିବି ତୋ ପାଇଁ, ମାମୁନି ଥେଇ ଥେଇ। ଏ ଗୀତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗାଇବେ କେମିତି ଗାଇବେ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଲେଖା ଦିଆଗଲା, ସାର୍ ଲେଖା ନେଇଗଲେ, ପ୍ରେମରେ ତୋର ପଡ଼ିଯା ଡାର୍ଲିଂ ନାଚିବି ତୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଥେଇ ଥେଇଟା ସାରଙ୍କର ଆଉ ହେଲାନି, ମାମୁନି ଥେଇ, ମାମୁନି ଥେଇ ବୋଉଲୋ, ମାମୁନି ଥେଇ। ଏତିକି କହିଲା ବେଳକୁ ପାଖରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଥିଲା, ସେ ଉଠିକି ପଳେଇଲା। ହେଲେ ମାଉସୀ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ସାରଙ୍କର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ, ଏତେ କୁନ୍ଥଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ। ହଁ ଭାଇ କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଖାଇବେ? ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଭାଇ ଆପଣ ତ ତଳେ ବସି କହୁଛନ୍ତି ପଳା ପଳା, ଏ ଜାଗାକୁ ଆଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ
ଖଇନଟା ଜାକି ଦେଇକିରି ବଳ ହଉ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଥିଲା, ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ୟା କିଏ କ'ଣ ଫରେନରୁ ଆଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ୟା ଆଉ ରାଇତା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଖାଲି ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଭାଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛନ୍ତି, OTV ରିପୋର୍ଟର ବି ସେମିତି ଧରିବନି। ଅନ ଦେଖୁନ କେଉଁ ଭଳିଆ ସେଲ୍ଫି, ସବୁ ସମୟରେ ସେଲ୍ଫି। ଜେଜେ ମରିଗଲେ ସେଲ୍ଫି, ବାଳ ଝଡ଼ୁଛି ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସେଲ୍ଫି, ବଥ ହେଇଛି ବଥ ସାଙ୍ଗେ ସେଲ୍ଫି, ବୁଢ଼ା ଲୋକଟେ ପରିସ୍ରା କରୁଛି ମଉସାଙ୍କର ଅଜାଗା ସାଙ୍ଗରେ ସେଲ୍ଫି। ଏଇଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ପ୍ରବଳ ଗରମ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନାଲି ଆମ୍ବ ଦବା, ଡାଇଲଗ କହିବା, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିବା। ହଉ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ଭାଇ ଗୋଟେ ଭିଲିୟନ ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। নবলে সফল গুটুকা খায় দান্ত নালে করেছে ভাইলা। রইযা মো শির ছিঁড়িଯିବ। এই ডাইলগ যদি বিজୟ ମହାନ୍ତି ସାର୍ କହିବେ, ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ସାର୍ କହିବେ, କେମିତି କହିବେ? ଅଇରେ ସଫଲ ଖାଇ ଖାଇ ଦାନ୍ତ ନାଇଁ ଟିକେ ଦଉନ, ଇମୋସନାଲ ଦିଅ। ଅଇରେ ବୁଝିଲ ସାବିତ୍ରୀ, ସେ ଫିଲ୍ମ ଯେକୌଣସି ହଉ ସାର୍ଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ହେଇଥିବ ସାବିତ୍ରୀ। ବୁଝିଲ ସାବିତ୍ରୀ? ଆରେ ସେ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ସଫଲ ଖାଇ ଖାଇ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ନାଲି କରିସାରିଲେଣି, ପାଉଁଶରେ ଟିକେ ଘଷିଲେ ଧଳା ହବ। ଏଇ ଡାଇଲଗ ଯଦି ଟିକେ କାଠେଇ ଯାଅ, ଏଇ ଡାଇଲଗ ଯଦି ଦେବୁ ବୋଷ ସାର୍ କହିବେ, କେମିତି କହିବେ? ସ୍ୱର୍ଗତ ଦେବୁ ବୋଷ। ବୁଝିଲ? ମାନେ ତାଙ୍କର 100ଟାରୁ 99ଟା ଫିଲ୍ମରେ ହାର୍ଟଚୋକ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାଲି ଆମ୍ବ ଗୀତ ଟିକେ କ'ଣ ସେପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗୀତ, ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି। ହଉ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ? ଟିକେ ନାଲି ଆମ୍ବ ଗୀତ ବଜେଇବ।